अहनबद मरुइबा पाउ न्यू टेकोन की लंबी की ममांग थंगबा सरुकता मियोय खरना आइन की वांगबदा लम खोपचिंदुना फेंसिंग खाबगी थबक चथरपदगी एमएलए इराबोत न थिंख्रे स्टेट असिदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुदिमक्ता रजिस्टर तौरबा थबक थीरबा मियोय लाख 8 का लिसिंग याखै माथोय चाटेट कुंथ्रा का तरुक यौरे अमदे पुंसीदा माय पाकपा मी अमा ओइगे हाइरबदी इशाना करी पामी हाइबदु निंगथीना लैपटॉप को चंगी हाइना लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालय सिंहना फोंदोखै खुरुमजरी ISTV की पाउ मियंग ताबी बसिंबु तराम नुकचरी हौजिक पाउ संदोंग पिजरी वांखै केंद्र की मनुंग चनबा न्यू चेकोन की लंबी की ममांग थंगबा सरुकता मियोय खरना मतम कया की ममांगदगी मैताल योंदुना लाखिबा मफम अदु अंगमथौ अमगी इमुंग मनुंग की मियोयनी हाइबा अमना फेंसिंग खाजिंदुना लम अदु लौक्सिनब होनरंबदगी केंद्र की एमएलए वाई इराबोत लाक्तुना थिंजिनख्रे लाकदौरिबा असेंबली मिफमदा फावो पुथोक्तुना खनगनी हाइना ngasi चेकोन बाजार पांथोकपा पाउमीसिंगा उनाबदा एमएलए इराबोतना फोंदोखरे ट्राइबल कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की मियुचिंगसु सरुक याखिबा पाउगी मिफम अदुदा एमएलए ना मखा ताना फोंदोखिबदा असिगुंबा सरकार की लम असिदा आइन की वांगमदा लम खोपचिनबगी थबक तौरोइदबनी चही खरगी ममांगदा असेंबलीदा मतमदु की इम्फाल ईस्ट की डीसी आरके दिनेश ना ओइरिंगै मतमदा असिगुंबा मफम असिदा लम खोपचिनबा अमत लेते हाइना खुंखिबा लेख्रबनी मखा ताबा ऑर्डर अमा लाक्त्रिबा फावबा फेंसिंग खाबगी थबक जथबे यारोय हाइखि अरे सिगी जगह से गवर्नमेंट की कैंपस ने गवर्नमेंट की लैंड ने सिदे इंडिविजुअल एंड क्रॉस ओवर तब इंडिविजुअल गवर्नमेंट पीब खोप तौबी हाइरुद्रगसु तौन सुंतौ तौनदब पोट अमने तौनदब सिदे एप्रिहेंशन खरा मी खरा सिदे चंगा खोलगा तौब सिगी लै खंगगसु हाइदोनदबसु लै अदुना मरमदा सम इयर्स बैक क्वेश्चन तौरा इसामना हाउस द सिगुम इंडिविजुअल सिगी सिदे एलोमेंट तौबा अदि एंक्रॉस ओवर तौब खोपसि लेबरे मदुगी थोदोबा लेतेन खुंग्रे मदु ओली ngarang खक तारकपने बिसिवाने खाजले आइसु याम तोने सि सत्तबनिना को आदि मरुवन निपी सिंगिना बेलर ओरिसे तौदे खुदक लागान मसि उरे हौजिकी मयाम निपी मयाम सिनि सि सगी ऑल इज सराउंडिंग सिगी तर्कदइसे अदना कोइ हौजि खुदक मोइ कंस्ट्रक्शन तौबसे मखा ताबा वफम हम लाक्ति बाउ तौबु यारोयदा कोइ हाइख्रे स्टेट असिदा चही असिगे मार्च कुंथ्रागा माथोय फावबदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुदिमक्ता रजिस्टर तौरबा थबक थीरिबा मियोय लाख 8 का लिसिंग यांखै माथोय चाटेट कुंथ्रागा तरुक सुरे हाइना डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एडिशनल डायरेक्टर समजेत छाबम बिजोयना फोंदोखरे DIPR ना सिंधुना डायरेक्टोरेट असिगे ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता डिपार्टमेंट सिंगे अचीवमेंट गा मरी लेनना परिंग नाइन चथरिबा पाउगी मिफमदा ngasi एडिशनल डायरेक्टर वाफमसी फोंदोखिबनी पाउगी मिफम अतुदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुहल आख्तार जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर हमीद पबुजासु सरुयाखी थबक थीबा सिंग मनुंगदा नुपा लाख 5 गा लिसिंग कुंथ्रा माथोय नुपीना लाख 2 गा लिसिंग कुनगा सुबना हुमफु हुमदोइनी स्टेट असिदा पुन्ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तरागा तरेट लै मसिंग मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज मापन हैंडिकैप पर्सन सिंगे स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ता यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो अमा कांगपोकपी जिरीबाम साइकुल सुगनु मोरे अमदे तामैदा सब डिविजनल एक्सचेंज सिंगनी हाइखि compulsory notify tawdoni employment exchange before filling up their vacancies they should notify to the employment exchange adu tawgadawni ai tha humdagi helaba hai tha humdagi henba duration wergadi ekoi employment exchange notify tawdoni adubu करीम कांद अखोइना कनागुमना अखोइगी मसी आइना खामदा खंगदबदी वरमगनी अखोइसु कैंगमन सिथि अदु खंगदबदी वरमगनी स्पाइन तवे अखोइ था हुमदगी हेलसु मोइना कैंगना नोटिफाई तौदबै मरम सिना तेदब खंगदब वरमदौ माले अदु अखोइना सिथि रगा दुम तकैंगना अदुम तौरे नोटिफाई से अखोइदा अदमाइन नोटिफाई सि था हुमदे हेनबा वैकेंसी पुनमक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नोटिफाई तौदौनी अदु एक एस्टैब्लिशमेंट हाइबदी 25 और अबता अखोइगी मसिंग सि लेरगदी मदु मी अखोइगी एस्टैब्लिशमेंट बिसु अखोइदा कंपल्सरी नोटिफाई तौदौनी स्टेट इलेक्शन कमीशन मणिपुरना कांगपोकपी एडीसी के वाकटफाई कॉन्स्टिट्यूशन की मंगा सुबा जनरल पंचायत इलेक्शन पांगथोकनबगी सेम सारे हाइना स्टेट इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी राधारानी मुतुमना फोंदोखरे
DIPR na sinduna chathariba paugi mifamgi nungthilgi ahanba sessionda mahakna makha taraduna Commission asigi staff masing watlabasu mikhal singda paisa amadi muscle power siznaba thingnaba kan honari Imphal Municipal Corporation gi mikhalsu haukiba June thada mai pakna pangthoki Election asigi chatting taukiba senpham sing mari leinaba aro singna makhoi gi financial statement sing pikhalaktabana hausi pawba finalize tawdre ngasi pawgi mifam aduda Assistant Election Commissioner H Jamuna amade ke Birmanishu saryaki Punsi da mai pakpa mi ama oige harabadi ishana kari pami haibadu ningthina laptop pachangi haina North East ki oina ahanba Indian Army ki Lieutenant General Konsham Himaloy Singh nangase Sainik School da pangthokpa lecture cum interaction program da haikre Thoramadu da Sainik School ki principal Captain Vinay Tuwari amadi atai official kasu saryaki mahana makata na haikibada mahairoi oiringai matamda ishagi phirep kari pami Karam balambida chatkani amade kari oigani haibasi kupna khanba changi physically and mentally fit oiba mathau tai haike Bharat ki apunba ki saktam ngakpada armed forces singna atoba thodang lori mairoi singna laibaki oiba thogai purakpa matamda armed forces singi mathau karino haibasi chapchana khangani ishana isabu chetna thajabaga loinana honaba kanba mathau tai haike As an example, from a humble beginning in Manipur, going on to be the second highest rank in the Indian Army. I mean, if I can do it, all of you are better placed. All of you can do it. This is what message I come to you to convey. That is the reason I am here to interact with you more and more so that I will clarify some of your misgivings, some of your thoughts. If there are any gray areas, I will love to interact with you in the next 15-20 minutes question answer session. Numit humni chathagadaba fish farmer training cum demonstration program on intensive fish farming technology haibathimda Imphal East ki DC complex da leba SIRD hall da hudokrai Thormatuda Fishery Director David K. Shimre, DFO Imphal East L. Gojen amadi District Officer Romi Shu Sarugyaki. Ngasigi training aduda farmer nipugamangana Sarugyaki. Fishery Director na Manipur da Chahida nga metric ton lising nipunitoy darkar lebuki manungda metric ton kuntraganitoy puthokri. Aremba metric ton lising tara aduna mapandaki pusilakri masina Lamdamasiki Yamlaba Senpam Kaya Mapanda Kinabagi Maram Oiri. Manipurasi Nomada Nga metric ton lising Yankai Humdoi Putopa Yaba Mapam Lairabasu Ngamishina Matau Karam Nga Putokadagi Hyber Kangdabadagi Hairibanga Singasi Putopangam Dana Lady Masi Farmer Cinematic Chana Training Panglabadi Darkar Labangaki Potokagi Hena Putopangam Gani Fundoki. Adugu Kariumba Nga Yupataradi Agosi 53,000 metric tons. Putukpa yabagi chance possibility the 100% layer. Putoi basina 32, Dhaka oibasina some 42. Aduga Putukpa yabasina 53,000 metric tons. Layer. Amaromda Numit Homni ki training program Amasu Lampelta Leba District Fishery Office ta Hokrai. Thoramaduda Fishery Department ke Additional Director Sulochana Devi, Joint Director H. Birmani Amadi District Fishery Officer TH Ingobina Marweba Mir Singh Oina Sargyake. Additional Director Sulochana na training asigi pandam de nga yokpa singda matamga chunaba gyan piduna pothok hengat hanaba pandam da pangthokpani haike. I could have farmed it, profitable, I had a single line of fine at the end of the Manunga. I was up to the Sasa Koto to never put a farm with it. Handak the Oinam Sawo Munda Leba, Ima Ire Magilai Harabada, Natai Chata Bamawanga, Jagoi Saruba, Lekai Ginaha, Amade, Maibi, Ukalna Kokatuna Wakal Taminerba Matunda, Masa Masagi Maralia Jabaka Luinana, Matunda Amuhana Asigmatabuk Taujer Haina Fonto Cray. Taudosi matang ngasi umanglay kanba loop ukalgi office ta paugi mifam pangthokpagaloinana convener mutum manito na asigumba lai haraw bobu masakthian ba yaba thabak thoram sing matungda amuhan na tawbigano
मसीना खुनाय से पुनसिरोल युम्बालोन अमदे चटनबी कया मरु फंगना मुत्खिबा याबगी अकीबा लेगनी मालेमदगी मुत्खिबा याबगी अकीबा लेरबा फुरुप असिगी लाइनिंग लाइसोंदा असिगुंबा मांगथोकपा थबक थौरमसिंग लमदम असिगी मियामना अमुहना चथबिगनु हाइखि नुंगाइतबा मोंगी जगोई मैम तौसलम मदुगी दमकता कोई फेसबुक तो वाई चाइरकपा असिगी फेसबुक सिदा मैम जिंगसिना नुंगाइतबा मैम फाउनबजिगी मतंगदा हाइरिबा नुपा मसासी अखोय वाखल तामिनजरे अदुगा मस्दैदा नुपा मसाजिना तौरिबा मोंगदुदा मतुंग इल्लुबा माइबीजिजु अखोय उकलना कौखटचरगा पुन्ना वाखल तामिनरे लाई हराउबा कमिटी की कन्वेनर ओइनाम नुंगसितोंबना असिगुंबा थौदो असि मतुंगदा अमुहना थोक्तनबा होनगनी फोंदोखि यामना फजरबा नियम नीति सिबु ngang thabak tawba akhoi gi laibungda ngamawdabagi committee ge sonbadu akhoi miyamda yamna thamoi sengna akhoi gi ngakpinaba haija मणिपुर लेंगांगना चाखत थौरांगी थबक पाइखटले हाइरबसु लमलाई केंद्र की मनुंग दलेबा इंटरविलेज रोड अमदे अतै लंबी सिंह सेंबिदबना मियामना चाउना खुदोंग चादबा मायोकनरे बीजेपी की एक्टिव मेंबर अमा ओइरिबा इंटरनेशनल फुटबॉल सानरोय के एच इबोमचाना से पाउमी कांगबु अमगा लोइनाना लमलाई केंद्र की मनुंग दलेबा लंबी थोंगी फिबम येंगसिनखि संजेनबमदगी लमलाई ताबा तिनसित लंबी असिदा पैसेंजर गाड़ी सिंह चेनबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे लंबी असिगी फिबम यामना फत्रे संजेनबमदगी गौरनगर सबुंखोक्तगी लाइकोट नोंगदादगी हैप्पीलैंड फाउरगा कांगोंग खुनौ गौरनगरदगी योरबुंग ताबा लंबी सिंह असिगी मयाइदा कोमजाव कया लेबदा नतना नोंग खजितंग ताबदा मियामना चथोक चसिन तौबदा अवाब कया मायोकनरे हाइना लमदम मदुगी प्रजा सिंहना पेंदब फोंदोकनरक्री हाइरिबा लंबी असि मणिपुर सरकारना चही 5 रोम सेंबिदना लाक्ले लमलाई केंद्र की मिहुत ओइबदा नतना वर्क्स मिनिस्टर ओइरिबा KSH बिरेना केंद्र सिगी मनुंगदा लेबा लंबी थोंगसिंग सेमले हाइना फोंदोखिबासि अंगकपा फावी हाइखि मिनिस्टर ओइबी बखै बिरेन क्या यंखन बिदब प्रजा मयाम से अवाबजु खोइगे हजि लोकल MLA ओइबिरब मिनिस्टर हजु मिनिस्टर ओइबिर मानजु कया हायना थौ वावन खनबिदब प्रजा मयाम के अवाबजि यंगा खोइ तखेम प्रजा अमदि कांगुचिन प्रजा द लेब प्रजा खुदमक अवाब कोई पैसेंजर सर्विस तौर गाड़ी मैम अवाब मैम मायोनरप हजे कोई मिन खोन उरबनी कोई चलिब लंबी सी यौना फत्रे हाबजी अइना चिना पंगा हाबु नते लंबी लेरिबे फेम खुदोंग थिना असुके मति खुदोंग थिना मथक्ता वसलप पैसेंजर सर्विस तौर अखोई अवाब कयाम मायोनरप अमरोमदा KS इबोमजाना अतै केंद्र के येंगनबदा लमलाई केंद्र सि सोथना लेरे लंबी थोंग फत्तबदा नतना थकनब इसिंग फंगद्रे केंद्र सिगी मिहुतना तुमिना लेसिनबना मियाम अवाब मायोकनबनी हाइखे यंगजरी मफमजी अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर बिरेन लाइब खुन्नी अखोई सिदा लेरिबा सबुंखो हारिबा खुलसे सिदगिना लाइकोट आइना तारिबा खुलसी द चंगिबा लंबेन सि कोमजाव वक्त ओइन तौनसी टाटा मैजिक कुंबा कार गुंबा चटपदा भाउदा अखोई पल्लबनी मखा सिदैता सिगी पल्लबसी भाउदा हुजि भाउदा सेंबिदना दम लई सेंबिरकनी हाइबगी मम्मीसु ताद्री जेनिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर L देबेन की मयुमदा बॉम लंगसलंबगी थवोंग डायरेक्टर मसाना यानिंगदब फोंदोरप लोइनना कनागुंबा लुप अमतना अटैक तौरप तारबसु महक मसादा तौबिरओ मरा लेजदबा मिचम मियाम सोकदब थबक थवोंग पांगथोकपिगनु हाइना फोंदोखरे ngasi डायरेक्टर की ऑफिस ता पांगथोकपिगिबा पाउगी मिफम अमदा L देबेन फोंदोखिबदा बॉम लंगसलकिबा मफम अदु सेंदोंगी खंदबा स्कूल अमसु लेरिबनी बॉम अदुना करिगुंबा पोखाइरंबा तारबदी मरा लेजदबा महिरोय अमदि मिचम कया अमा सोकलंबा याय मरमदुना मदुगी दायित्व कनाना लौगनी हाइबा हंगनिंगाइनी असिगुंबा थबक थोरमसिंग मतुंगदा तौबिगनु अमदे महाकी मथक्ता लालहौलुप अमना मराल कया सिरखिबादु अचुंबा नते ngarang si swain tokdana mi siba yaba naba yaba sumaina bomo thambirimba sidi ai thamoi sengna nungai jade thamoi sokna nungai jade maramdi aingonda ai khaktangda attack torokpa adu ai kashu border tawde aduga karima ngarang gi bomo sina ukhairma tarbadi mara lejidraba ai gi yumda no profit no loss school lama tawjariba pangang jingsi khoi sopan yauro natraga ekhoi gi imungda leriba egi isil nausing isa isu sing so natraga egi laikai du leibiriba isil nausing sum khangdana changjarak phatgi so kanana dai pubiga dageba
Director Debengi Yungi Thongkal Daleba Elite Senior Secondary School Campus ta bom langsintuna akiyakang piramba thawongbu yaning da phongdok tunangasi kawa assembly kai daleba community hall da lamdamadongi miyam amade school gi authority na wakat mifam chathakre thawong adubu yaning da phongdok pagaloina na matungda amona asiguma thabasi chathabiganu hari supplement yo ide mana karo la kai da sum hanjal lanjan tawraga di amoi nei bam ta mong khong do le ba si madang ga ni moi la khoi na hang ni wang se school la taw da dai da taw ni bra si ki chap da ba si da si yo ba moi ma thong ma ba me na da ni to da ka ba school ki phong da oi da kana oi ge moi na sana ni tam ni thik sana bi da da ma sa do ko na de jam se na ma yan jaw na le Amaromda Jenims ki Director in charge Dr. Laishram Deben gi mayumda granite amathamlambadu Maoist Communist Party Manipur nani hairi Loop asigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maite ki cherol amana handaki asi tharaga Loop asina maha ki mayumda bom thamlamba si anirak subani haukiba January mari dasu letho chel amathamlamke Amaromda Rims da handak angang unabada pamdaba thodok khara thokibagi director na achum chumda thizinaba lokal pakhong thang sing loop na taram na okle adubo thodo si matang da thizilibasi yamna maram chaba kanagisu michang sanganai dana thizinaba loop asna mari leinaba khuding makta khangali Jenims da angang unabagi cesarean operation asi lemna pangthok lagani hairi Pok pakuidriba angang singbusu neonatal intensive care unit ta thamba matamda senpham amata loroi haina Jenims ki medical superintendent Professor L Ranbir Singh na khanglakri ngase ayupung taramathoi makhairom taba matamda mantri pukri da leba NRL oil pump da Chinese hand grenade amalairamle police na aswayangam yaudana lokatkhrai People Development Society Resource Organization na sinduna nomagi oiba capacity building for area level federation members haiba program ama Ningthaukhong Bazar Community Hall da pangthokrai thoramatuda Ningthaukhong Municipal Council gi chairperson Kangaba Mani People Development Society ki Chief Executive Officer Thauchom Biramangol Vice Person Thauchom Romana Marueba Singh oina sargyake Thauchom Biramangol na concept of area level federation CEO PDS ki maramda wangangke Organic Farming Park sana chatha hanaba paikhalakpa khongthangi sorokama oina Bisnupur District ki Laumi Singhidamak Bharatiya Kisan Sangha Manipur Branch amade Directorate of Extension Education CAU anina sintuna Bisnupur Kaithal Yangoi Ningthau Sanglenda nomgi oiba Organic Farming ki training program ama pangthokrai Laumi Kayana Sarukyakhiba training program aduda Sarkar Bharati Manipur gi President KS Bhameshwar Horticulture Bisnupur gi Dio Ajit Bharatiya Kisan Sangha Manipur Branch ki President and Indubhushan Horticulture and Soil Conservation ki Nodal Officer ke Debabrata Chingba Myoy Kayana Sarukyakhi KB ke Impal East ki TS Robindro na Laumi khudimang na organic farming asi mapung phana sizinanaba honaminasi haike DM College of Arts ki Boys Common Room Fencing amade PG Block Sabalotion dana lairibasi athuba matamda lotion binaba Education Minister amade Director da kayarak hana hairabasu thausa dana laibagi mayokta hayengdagi numit humni class boycott tawrkani haina DM College of Arts Students Union ki General Secretary K Dilip Kumar na phongdokre ngasi paumi singa unaba mada mahakna makha taraduna jangsilagriba khongjang asi phawbada Sarkar na meeting changbidravade union na makhal makha kya gi akan bakhongjang changslagani haike akoina hayeng gi date 15 habadi numi humni gi date 15 16 17 bakki manu humni asida akoina college asi boycott tawjagani masida sarkar na kaigumba karigumba khalamata gi thajab bibiraktragadi akoina makha tana ato tuba kari akan bakhongjang changsalakani habase asigi press ki magai da thamjari Handak SSA amadi Ramsagi Makada Primary, Upper Primary amadi Graduate Thesis Lobada Mark Basis ta yenglaga khannaba Sarkar na thorang tawriba sigi matang da hayang MD Holda Kanglai Park Students Association na sinduna miyam gi mifam pangthoktuna Sarkar na lokhalakliba khongthang ase lamdamasi gi khang hairaba miyoi ke yauduna khana naina ba sem sakrai Singzabai Police na Taraganito Shuba Bihar Regiment ka punna operation chathabada PLA RPF ki miyoi ni haiba Kwakaitel Haino Khongnem Bidagi Maibam Kumar Kauba Chahi Humpuram Suraba Miyoi Amaga
Kwakaitel Lamdongdagi Pebam Haljau Kauba Chahi Nifumarirom Suraba Mioi Aniasi Phare Hairi Makoina Sizinaramba Maruti Alto car ama mobile handset anishu phagale hairi Manipur gi lawsingu loishangna matam chana phaudi lairaba lomi miyam da phanghandre haina Maoist Communist Party Manipur na June kungatareta laukthokhiba matungda loishanga sina Manipur lomi miyam da phaudi kharada oirabasu yenthokhiba se Proletarian Revolution na khumang chauslakpaki achauba khudam changdamni haina Party sigi Publicity and Propaganda Secretary Comrade Nonglen Maitei na thadorpa cherol amana khanglakre Matam chana lomi miyamda matam gi oiba paujel sing media ki khuthang da khangbiu loishang asina thabak tawraklabadi party na apanba matapiroi haire All India Federation of University and College Teachers Organization gi dabi mapan amade All Manipur College Teachers Association gi dabi ani pithoktana leiriba asiga mari leinana ngasi demand day haina thoram pangthoktuna sarkar da makhata na takshilagani haire All Manipur College Teachers Association na sinduna Manipur College da pangthokpa thoram aduda association gi president and lokendra amade college singi principal singshu saruyakhe Thaurongga mari leinana and lokendra na phongdokhibada college oja singna matam sangna dabi kaya sarkar da tanduna laklabasu ngasi phauba PB da na leiri haina nungaitaba phongdokhe Pending Lady Dabi Singh Federation of the Association of Maiketagi UGC Chairman the Warol Tatuna Kangalagani Hike. Among 2015, since what Adu Manipur government Chief Minister, Amasung Matandugi, Education Minister, Puna Amakta Haminaraga, how Hero Sahiki 2015. March की तारीख तक रहता हमें नरवे जाने की भी मालूम पेंडिंग इशू नहीं Handakta RIMS Hospital da TH Kheroda laikhidabga mari leinana RIMS Authority na Doctor Amabu suspend tawkhiba wiyaninga phongdoktuna pung kunga mari ki manungda revoke tawgadabani haina RIMS ke Department of Obstetrics and Gynecology na Hayeng July 10 da mass schedule leave logani hairi basi tawbidanaba RIMS ke director na department asigi mari leina basingda khankhre staff singna mass schedule leave loba matamda hana laying duna leiriba anaba sing amade nauna laying balakpa anaba singda chauna awaba mayok nagadabado thoktanaba miyam gi yengduna RIMS authority na wapamasi khangan kibani hari hauji pawgi markana temba pre amatang lominasi Constipate season abada manung sang manungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba manung sadaba singusu kohan mangami nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas amana traga ani dan thadara season abiu constipate Pain relief ointment. Khang naba, kok sikpa, tang sikpa, puna blising bada, sinaba yarba, lipsa grupna putok saba, Oza. Break matungda amuka nataram nung seri makataba pauda. JERC amadi MS PDCL anina puna sinduna Bisnupur district ki mafam kaya da leiriba prazamiyam da electric mataukaram na siznagadagi haibasida consumer awareness program amangase district asigi moirang subdivision na konba kwakta bazar community hall da pangthokre JERC amadi MS PDCL ki maroiba mioi kayana sargyakhe thauramadu da manireda ge sanction officer Chitaranjan MS PDCL moirang division ki manager M Birjet Kwakta Municipal Council ki chairperson Meheruddin Su sargyakhe JERC ki chief engineer Lalcharian Pachua amadi assistant chief engineer S Thangthia ngana resource person oina wangangkhe